Znači završili smo ova naša 3 srca sa ove 2 očice ovdje gore. Evo vidite kako je to, kako izgleda. Znači možda je bolje bilo bez te 2, ali sam već uradila na ovoj prvoj. Znači i zato sad je potrebno da naravno budu iste. Zato sam uradila ove 2, a vi ako hoćete možete da izostavite i da završite sa ove 4, mislim da bi bio ljepši završetak. I sada ovo žuto da nam ne smeta, znači možemo da odrežemo ovako malo. I sada ćemo da pređemo jedan red još ovdje i da se vratimo nazad. Sve pravo kao i do sada, samo sa ovom jednom bojom. Dođemo ovdje, možemo da zavežemo ova 2 konca, znači ovaj žuti i ovaj zeleni. Tako. Da nam se ne bi izvuklo. I kasnije ćemo samo te konce uvući unutra i to je to. Vratimo se nazad. Tako, znači prešli smo ovaj jedan red. Znači ove pape, još da vam pokažem, znači ako želite da su vam pliće, onda izbacite jednostavno ovo jedno srce i onda možete samo sa 2 srca. Ako želite da su vam plitke, da vam nisu baš ovako skroz gore duboke. Pa možete onda recimo da ako vam opet preplitko 2 srca, znači opletete malo više između ove ukrasne. Znači opletete samo nekoliko redova umjesto ovog srca, opletete ovom bojom nekoliko redova još ovako, do pola srca ovog. Ali sve zavisi kako želite, da li želite duboke pape ili želite plitke. Znači sada ćemo ovdje da pletemo 8 očica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i poplešćemo 9 puta, znači 2 zajedno, 1 puta, 2 puta, 3 puta, 4 puta, 5, 6, 7, 8 i 9. I pletemo, znači ovdje nam je ostalo još 2, 4, 6, 7 i ova jedna 8, znači koliko i na ovoj strani, 8 očica.
I sada se vratimo nazad, ali samo do ovdje. Znači sada pletemo samo tih 8 očica. Tu ćemo isto isplesti krivo, ja? I sada 3 reda ćemo znači oplesti. 1 red, 2, 3, 4, 5, 6. Znači 6 redova, to jest 3 ovamo i 3 nazad. To je 6 redova, znači opletemo ovih 8 očica. Znači to je bilo tih 6 redova, 3 ovamo i 3 nazad. I sada ćemo ovdje na ovoj drugoj da dodajemo po jednu očicu sve dok ne budemo imali 13 očica na igli, to znači 5 puta ćemo da dodamo po jednu. Svaki put samo sa ove strane lijepe, znači ćemo ovako. Skinemo i kao što smo prije dodavali, dodat ćemo, izvadit ćemo ovdje jednu očicu i ove dalje pletemo normalno. Vraćamo se nazad. I tako ćemo dodati znači još 4 puta. Uvijek kod ove druge očice znači. Znači tako dodali smo znači 5 očica i sada imamo znači ovdje 13. I sada ovo pletemo pravo. To vam je ovaj dio, vidite, odavde znači odavde gdje smo dodali i sve zavisi koliko je sad ovamo do vaše pete, ne do sredine pete, nego recimo ovdje ovo treba da vam, gdje vam je ova ahilova zena, znači do tuda da izmjerite na vašoj nozi. Meni je znači ovdje pravo sam plela još 5 puta, znači 5 redova ovamo i 5 ovamo, znači 10 redova sam još plela. A kod vas može biti da je to malo više ili malo manje. Tako najbolje izmjerite na vašu nogu na koju to želite da opletete. Znači ovdje produžavamo. Ja ću sada produžiti ovdje još znači 5 redova naprijed i 5 redova nazad. Znači evo tako to kod mene izgleda. Tih 10 redova. Znači 5 tamo i 5 tamo. I sada ćemo ovo da završimo, to jest da popletemo. Naravno sa ove lijepe strane. Znači, poplašćemo to lijepo zajedno skupa. Tamo se jedna još zavrzla. Provući ćemo ovo još da učvrstimo i možemo da odrežemo. Znači ova strana je gotova. Sad isto ovo napravite, znači kako ste ovdje, tako isto uradite sa ovom stranom.
počevši sada naravno sa ove strane. Znači ne sa ove lijepe, samo malo su ove igle nezgodne. Znači nego počnemo sa krive strane, zato što smo već pleli, znači išli smo ovdje, smo pleli, to je štrikali i došli smo na ovu stranu. Znači sad bi morali na ovu stranu da se vratimo i zato počinjemo odavde. Znači tu ćemo da počnemo i da radimo isto kao na ovoj strani ovdje što smo napravili. Kada dođete ovdje do ovoga, znači opleli smo ova tri reda, znači kao na ovoj strani i onda je došlo ovo proširenje. Ja? I sad morate sa unutarnje, znači prije nam je došlo vani, ali sad moramo ovdje kad se vraćamo, znači trebamo da uzmemo očicu, sad ću vam kazati, znači to nam je prvi puta sad. Znači ispletemo ovu drugu, to jest ovu predzadnju i onda kao što smo s početka dodavali, znači ovdje uzimamo ovu očicu i tu pletemo znači jednu. Znači sa ove strane tako radimo, znači prvo ispletemo ovu jednu očicu pa onda ispod nje vadimo drugu. I tako nastavite znači još 4 puta da dodajete i onda znači ono koliko ste prije pleli na ovoj strani, ovdje toliko i na ovoj drugoj. Evo tako to izgleda kod mene. Kad sam i ovu drugu stranu oštrikala i ovo je ozada. I sad ćemo prvo ove konce sve, što imamo ovdje, što vidite te su vani, to ćemo fino da uvedemo unutra, znači da ukrijemo. Sada ćemo da uzmemo ovu boju srca, znači vi kojom ste radili srce i vadit ćemo znači sa ove lijepe strane očice, vidite sve cijeli ovaj red, znači okolo sve do ovdje. To ćemo sada da vadimo te očice. Znači kroz ove dvije, vidite, kroz te dvije, ovako što su, vadimo očice. Znači opet ispod te dvije. I izvadimo. I ovo najbolje odmah da zavežemo. Jedno za drugo da nam se ne bi izvlačilo. Tako. Znači cijeli taj red vadimo. Znači vadite sve do ovdje, kad dođete do ovih 5 gdje smo počeli, tu ćemo morati oznaku da napravimo. Znači ovdje
kad dođete do tih 5, stanite i onda ćemo oznaku da pravimo. Znači došli smo ovdje do ovih naših 5 i sad ovdje možete da stavite ili neki komadić vune, da recimo napravite sada omču od te vune i nabijete recimo na iglu, ili recimo ako imate nešto bilo što možete da pregradite i vadite dalje, znači ovih 5. Znači tih 5 izvadimo. Ups. I ponovo stavimo znači oznaku. To ćete vidjeti poslije zašto smo to označili. Za sada znači treba biti tih 5 da znamo, jer poslije nećemo znati kad sve bude. Za sad momentalno ih vidimo, ali kasnije kad budu se plele, recimo kad bi se plelo bez oznaka ne bismo ih pronašli baš točno možda. Zato je bolje da ih označimo. I sada znači vadimo sad još skroz do kraja, do ovdje. Znači vadimo kao što smo tu povadili. Tako. Znači, ako ste sve ispravno uradili, morali biste imati isto očica, znači ovih 5 je u sredinu i morate imati isto očica ovdje do ove oznake i odavde znači do ove oznake. Ja ovdje kod mene imam 41 sa svake strane. Ako ste radili znači iste brojeve kao i ja, broj redova, znači morali biste imati 41 očicu plus ovih 5 plus 41. I sada ćemo da se vratimo cijeli ovaj red, plešćemo sve također pravo. Znači oznake ćemo da premećemo, znači oznake moramo još i dalje da čuvamo. Znači vratimo se sad pravim redom ovdje. Vi naravno možete, ja sam uzela okrugle igle, meni je praktično s okruglim iglama da radim, mada ove nisu baš nešto kvalitetne pa se previše uvijaju. A vi možete naravno ovo da radite i na 3 igle, znači da ovo na jednu iglu, ovih 5 na drugu i ovo ovdje na 3. Pa sad vama kako je volja, možete kako je vama lakše da radite. Znači rekli smo ovo ćemo sve da pletemo sada pravim, kao što smo sve do sada pleli. Znači došli smo do oznake i samo je prebacimo, znači prebacimo je ponovo na ovu iglu i nastavimo dalje. 5 ovih. I prebacimo znači oznaku i nastavimo dalje do kraja reda. Kada smo došli do kraja reda, sada ćemo sa ovom glavnom farbom isto također znači odavde da idemo cijeli ovaj krug i da se vratimo do ovdje. Znači isto kako smo ovo žuto pleli, tako ćemo i sa ovom bojom, znači jedan red idemo okolo i jedan vraćamo se nazad. Znači uradili smo jedan red sa žutom, jedan red sa ovom znači glavnom bojom. Sada ćemo uraditi još jedan red sa žutom, znači jedan red ovamo i nazad i još jedan red sa ovom zelenom. Znači još jedan red sa žutom, ovako kao što smo radili, i još jedan red sa zelenom.
Znači, prošli smo jedan red žutih, naprijed i nazad, jedan red zelenih, naprijed i nazad, jedan red žutih, naprijed nazad i jedan red zelenih, naprijed i nazad. Znači, to je ovo ovdje što vidite. Znači, to je to. I sada ćemo da pletemo. Sada ćemo da radimo ovo, znači naš štaban odozdo. Znači, doći ćemo samo sada, štrikat ćemo do ove ovdje za sad. Znači, štrikamo sve ove do ove oznake. Znači, do druge oznake. Znači, došli smo do druge oznake, maknemo ovu drugu oznaku i sada pletemo sa ove igle samo jednu očicu. Znači, jednu očicu. Znači, ovdje smo imali onih 5 u oznaci i sad pletemo tu jednu. I sada okrećemo igle nazad sa krive strane i pletemo ovu jednu što smo priuzeli i pletemo onih 5, 1, 2, 3, 4, 5. Znači, to je bilo onih 5 što smo imali označeni i jednu preuzimamo sa igle. Vraćamo se ponovo nazad. Pletemo, znači, jednu ovu što smo priuzeli, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imamo sada. I sada vidite odmah ovdje, vidjet ćete gdje vam je kraj, da je ovdje razmak. Znači, sada sa ove igle preuzimamo opet jednu. Vraćamo se nazad. Opet pletemo. Znači, do onog sljedećeg tamo. Znači, sad imali smo prije 7. Sad smo jednu priuzeli. Znači, morali bi imati 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovdje isto primjećujete da je razmak. Znači, priuzimate sa igle jednu, to je 9. Svaki put, znači, kad idete ovamo, priuzimate sada jednu. Kad idete sa krive strane, priuzimate sa ove, znači, igle po jednu. Znači, imamo 9. Pa onda ovako opet, znači, imamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Priuzmemo jednu, to je 10. Okrećemo, štrikamo tih 10, znači. Priuzimamo jednu, imamo 11. Vraćamo se. Znači, imamo 11. Sada preuzimamo ponovo, znači, jednu.
to je 12. Vraćamo se. Znači 12 smo imali, preuzimamo jednu sa igle, to je 13. Vraćamo se ponovo. Znači imamo sad 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Priuzmemo jednu sa igle, to je 14. Vraćamo se. Pletemo tih 14, znači. Znači to je 14 i preuzimamo jednu odavde, 15. Znači sad imamo ovih 15 očica koje smo ovdje opleli. I sada znači nalazimo se na ovoj pravoj strani. I sada znači pletemo 14 od ovih 15. Znači ovako skidamo prvu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 i jedna nam je ostala. Znači vidite ovaj razmak, po tome ćete to da vidite. Jedna je ostala od onih 15 i sad ćemo njih, ovu 15 i ovu ovdje, vidite, tu ćemo da je završimo. Znači te dvije skupa, znači ovu 15 i ovu sa igle jednu ćemo da popletemo, znači na lijevo, ovako, pravo. Vraćamo se i opet brojimo 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Znači ostala je jedna, 15. I jednu sa igle uzimamo, ali sa krive strane. Znači uzimamo je ovako sa krive strane. I isplićemo znači skupa te dvije. Vraćamo se ponovo. Pletemo ponovo 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I ponovo znači ovu 15 spajamo sa ovom sljedećom sa igle i pletemo pravo. Vraćamo se. Pletemo ponovo 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. Okrećemo konac prema nama, 15. I ovu što je sa igle sljedeću, znači uzimamo s unutarnje strane i isplićemo zajedno. I tako ćete znači da radite sve ovih, znači 14 plus jednu što poplićemo, znači sve do kraja dok ne pozavršavate znači ove očice. Znači sve isto se radi dok ne završite očice sa ove i sa ove strane. Dok dođete tu do kraja. Znači došli smo do kraja. I sada, znači ovo je bio taban. I sada ćemo da pletemo petu. Znači spojit ćemo ova dva dijela. A to vam je znači ovo ovdje sada ćemo da pletemo. Ovo vidite, ovo tu. Ovo gore ovako. Znači na igli imamo 15 očica. Sada ćemo da ih pletemo do kraja. Znači pletemo 14. Odnosno pletemo 13. Ove dvije ćemo da popletemo pravo i jednu ćemo znači da izvadimo ovdje u ovo platno sa lijeve strane. Znači jednu ćemo da izvadimo. I sada opet imamo 15, vidite, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vraćamo se nazad. Popletemo ove dvije, znači sa unutarnje strane, krivo. Okrećemo platno. I sada vadimo sa ove strane jednu očicu. Znači ovdje izvadimo jednu očicu. I pletemo dalje. Znači ovo je dvije imamo sada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Popletemo ove dvije. 14. Priuzmemo jednu. Znači ovdje. I imamo opet 15. Vraćamo se ponovo sa krive strane. I pletemo. Znači uvijek na kraju sada poplićemo ove dvije, znači sa krive strane poplićemo krivo, a sa one prave strane poplićemo pravo. Znači to, i umjesto da sada vadimo tu s ove strane, okrećemo i tek onda vadimo, znači vadimo u sljedeću ovu, to je ovdje. Znači vadimo jednu očicu. I onda pletemo dalje. I tako znači sve od gore do vrha dokle ne završimo, dok ne dođemo komplet do vrha. Znači sve isto ponavljamo.
Tako, znači kad smo došli do vrha, sada ćemo da popletemo. Da popletemo ove očice. Odrežemo konac. Znači, evo tako to izgleda. I sada ćemo da uzmemo heklicu. Ja sam ovdje imam broj 3. Vi koju hoćete možete da izaberete, nemojte da bude predebela. Znači 3, 3,5 može da bude, a može da bude i manje kako hoćete. Prvo možemo ovo da ukrijemo. Znači ovaj konac da nam ne smeta. To ćemo malo ukriti unutra. I odrežemo višak. I sada uzimamo znači žutu boju, to jest vi uzimate tu kojima ste srce štrikali. I počinjemo znači ovdje sa strane lijeve. I u svaku ovu ćemo znači da idemo, vidite ovu svaku duplu. Tako. I onda kao da poplićemo po dvije. I onda opet idemo ovdje u sljedeću. I završavamo tako. Sljedeću. I tako znači cijeli ovaj red, znači sve skupa do ovdje dok dođete. Kad ovdje dođete zavežite ovaj konac za ovaj, znači kad se vratite tu da vam se ovo ne bi izmaklo poslije. Ok? Znači došli smo do kraja. Povezali smo taj repić. I sad ćemo da spojimo sa ovim prvim, znači ovdje. Jedno kroz drugo. Sada idemo u ovaj, vidite ove očice, znači idemo ne u duple, nego idemo samo u ove vanjske ovdje, znači. I ponovo radimo isto to.
Znači uvijek u te vanjske, da. I tako ćemo da napravimo cijeli taj red, znači sve kompletno do ovdje ponovo. I sada nastavimo još jedan treći i zadnji red. Znači još jedan red, isto ovako kako smo do sad radili. Znači uvijek u ove vanjske vadimo očice kao u ovom redu. I to je to. Znači još jedan red napravite. Eto, dragi moji, to bi bilo to. Ovo možemo sada presečemo, znači naše su pape gotove i zima može da dođe. Sada ćemo samo još ovo da uvučemo unutra, da ukrijemo sa unutarnje strane. Znači evo vidite, gotovo je. Malo je možda bilo komplicirano s ovim srcima, a inače normalno kad se radi u jednoj boji onda je sasvim jednostavno i vrlo praktično i tako ovdje ako imate recimo deblju nogu, onda ovo bude malo labavije popletite, ovaj zadnji red. A ako imate tanju nogu, onda možete da uradite još jedan red. Isto ovako kako je ovo i onda automatski se suži malo. Eto, ja se nadam da vam se ove pape dopadaju. Od srca vam želim sve najbolje. I do sljedećeg gledanja i slušanja. Ostajte mi zdravo i dobro. Ćao.